Ini dia kapal perang Cina, nomor lambung 172. China Coast Guard. bukan Coast Guard ini, kapal perang. Itu kapal Coast Guard itu. Di kapal Cina. Nampak no, dia motor no. Apa? Cina kah? Cina Cina kan? Oh, yo. Berarti kapal Cina tu. Ini dia kapal perang Cina, nomor lambung 172. China Coast Guard. bukan Coast Guard ini, kapal perang. Itu kapal Coast Guard itu. Di kapal Cina. Nampak no, dia motor no. Apa? Cina kah? Cina kan? Oh, yo. Berarti kapal Cina tu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.